thum to nu te ni to sting la dang dang department lam kai o jong lai muna ka pastor pao lung dam sai long le thate dinga kong thun te ta je evin avel velin ha chunung pen bethin ka thang vai ka pastor pao hi ke na dang dang chun sota ken ke nan yong le anu nung pen ta hi pastor a hi na
phát sấm cha hay dòng lệ kaung cái vợ khó mà vin aman dòng pastor hi na hin first visit na chun ke ta sadam lo ji in kan thei pun hi dòng lệ ama hin dung len ta hello wa hi lệ pastor khat hin na in ato ding dol ta in Dimapur in muna e hung vidin aloi nu ta ong thanin e chan ke ya chu ngai lut na chung nung pen e chan hi ti hi tunin ka ga pong doin jong le ke hon ho bungin jong ta sa dam lo hi na chung hin akham in ka to ding dol ho hi ka ga tong win tuni hin ka ngai to a hi le hiti hinu min te ti hi anaki gel pun hobomi ten jong tau na kinejin gel kham in jong kitopin jong kibol zovin ni sojin jong pa patin kitang vail hi jong lela tunia hi ki ken dinga kim ta ji in I omin hale lomin jong le patin til go na ki ken lo te ki ta lo ji in san ge e hin pui hung pau patin tu sa ai je in sumi te jong patin en ti te hul pe en lang te teng le ke o jong ho bumi te jong abana khang nga patin lagao teng pui hoi na in e pi jing ta en ti ka te za lewin ka pastor pau ha an tingin tom pon khat he kan gong win che ga pe wen ka ting wong kitem Christian Church mina kan pi de su ke ma phat man tan ti ka ki pai